Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Med dersa peşinda me gotu ki kurban di dini İslam'ı da legor peri alemi İslam'ı sünnet-i müekkedeye. Mezhebi Maliki, mezhebi Şafii ve mezhebi Hanbeli da sünnet-i müekkedeye. Sadece mezhebi Hanefi tani da vacibe, lakin İmam-ı Tahavi alemi müştehidi Hanefiyanı dibe ki sadece mezhebi Hanefi da İmam-ı Azam bi tani gote vacibe. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed o çend hab müştehidi vani mezheni denena tabi İmam-ı Tahavi evana minani her se mezhebi deni gotene sünnet-i müekkedeye و ما دلیلی گشتکات و درد گوتبون و عالم عصری به دلیل جمهوری یعنی اوانی که بین سنت مؤکده دلیل وان ده راجحه ده صحیحا لكن جار جارنا قربان دبه واجب اوجی انسان بخواه بسر خود خوا واجب اوجی به دو ریاد به یک بریان نظری yeki biriya tayini. Nezir yani adak ko insana ki bebeje jibo xwedê ez ê heywanekî şerjê bikim. Waya xwed carna şertekî dibêje eger ku nexweşê min sağ bibe waya xwed rêwî min were malê benzerî bana eger ku eva tişta bibe ez ê ji bona xwedê qurbankî şerjê bikim. Waya xwed vî heywanê têxime qurban Eva ve çaydı be vacib, nave via nezre, adak. Vaya xwed bê gotena jibona xwedê ez ê şerjê bikim, dibe ez ê vî heywanê eva heywana hanê mikire qurban. O be kelimeki wisa net. Bê inşaallahu maşallah xwedê hez bike bê ben gotena. Qane bêje xwedê hez bike inşallah û net bibêje min eva heywana hanê kir qurban. Yani bi zemanê derbasbûyî. Ji vîya zimanê Erebî de dibêjin fi'len madî, sîga madî. Waya xwed bibêje eva qurbana min e. İnşallah maşallah qepê nexe bi tek kelimekî wisa qet'î surette eva qurbana min e. Waya xwed sîga ku min lazek berî got min eva kir qurban. Lewla zimanê Erebî da ji vê kelimehanê dibêjin sîga muncez. Yani kesin, qet'î qarara wê hatiye dayînê. O ulemayê me İmam-ı Şafii û gayrî wan viya wiha îfade dikin. Dibêjin ki ku mêrik bibêje cealtuha udhiyye. Me eva kir qurban. Kir. Ez ê bikim na min kir qurban. Waya xwed bibêje hazihi udhiyetî. Eva qurbana min e. İnşallah meşallah nebêje. Ji vê sîgê re dibêjin sîga muncez bi vê awayî ew qurbana dibe wacib. Emma mêrik ku bibêje İnşallah eva qurbana min e. Xwedê hez bike ez ê qurbanekî şerjê bikim. Waya xwed bibêje ez ê viya têxime qurban. Têxime qurban yani pêşî de. Ji vîya re zimanê Erebî de dibêjin mudare, sîga mudareî. Bivan kelimana nabe vacib. Ancak bu her du kelime awil min kir qurban waya xwed eva qurbana min e. Bê gotena inşallah maşallah xwedê hez bike. Advan duruma da dibe vacib. Peki. Ku bu vacib çerd be hukmê vîya çi ye? Wê çaxê ew ê heywanê muheqqeq gereka de ayda qurbanê da wî şerjê ke. Eger ku eybekî lê peyda bibe jî dayî ew ê dîsa jî şerjê bike û dikeve şûna qurbana wî. û goştê wî çawa dibe? Goştê wî di vir da du re'î henin. Yani du görüş. Yek gotina mezhebi Hanefi û Şafii, yek jî gotina mezhebi Maliki û
حنبلي دقوتنا مذهب ما حنفي والشافعي دا لگور وان هر دو مذهبا و انسان هانه جی گوشت وی قربان هانه منظوره او که نظر کریه و یا خود معینه او که تعیین کریه بصیغه منجز مکر قربان و یا خود او قربان منه جی گوشت وی قربان نکاره بخواه لگور مذهب حنفی و شافعی گوشت وی حیوانی gerek gişti ki fakir و fukara belab ke yani لزنگین جینار خواه زنگین جی نکاره بده وان جی خواه جی نکاره جی خواه و نکاره بده انسان حال خواه جی گم مال فقیر و فقارانه او فقیری که زکات و فطره لیترن اما گوتنا مذهب حنفی و مذهب شافعیه لكن گوتنا کی دنج هکم ما گوتیم گوتنا امام مالک مذهب مالکی و مذهب حنبلی هر چهار مذهبime daha mezhebi muhtemelen tabii ki. Evana jbenna dve xwayi wî dikare ji vî bixwe. Ji qurbana menzure ew ku nezir kiriye adak ve ya xwe a muayyene ew ku gote mikir qurban ji wî xwayi wî dikare bixwe. Tevê para feqîra xwayi wî dikare jê bixwe. Eca ulemaya asrî wiha dibêjin dibin ki madem ki di meselede ihtilaf heye وكي وسانة لقور قاعدة أصولية كتبيجن إذا كانت المسألة مختلفا فيها فبأي وجه من وجوه الاختلاف عملته أصبته كل مسألة اختلاف مذهبها با تبكي جان وجهي بكي تدوريدكي جبونا بقاسيد بيجن اگر که او انسان محتاجی گوشته به yani merve ki per halkwaş ne be ya kadını cizaro ke khora ne kara şarjeb ke bira xo bile ser mezhebi maliki u hanbeli goşte ew jî bixwe tevê feqîra ew jî bixwe lê belê ku halê wî rind e kare ya kadını ji per rahat şarjê bike mervekî zengîn e bira wê çaxê qejê nexwe giştikê li ser feqîr û fuqara bela bike bi vî şeklî pekî goşt eybê ku dibin manayê boraqê qurbanê yani ew eybana çin in heywan daha doğrusu gereka bi çi karîbekî hetanî ku em bikarbin têxine qurban tabi salê heywana bellîn in heywanê mezin av ketiye sala sisiya 2 sala temam kiriye ve tabîrekî dinê 3 eydî dîtiye ew heywana bi vî salê wisa heywana piçûk jî av ku salekî xwe temam kiriye ketiye a dudiya yani 2 eydî dîtiye hinek insanê me bi qapağa devê wana belî dikin lakin qapağa dev per muhim nîne ew ê heywanê ku 3 eydî dîtibe heywana mezin ew din jî ku 2 eydî dîtibe qapayê nebêje jî dibe mesele di vir da sal e eca xweyê wî eger ku tarîxa çêbûyîna wê heywanê ku dizane heywana malê ye ku pê dizane û 2 salê temam biye dizane heywana mezin a piçûk jî yek temam bûbe weça qapa babêje nebêje pir muhim nîne feqet ku heywanekî ji derve de girtiye ad vê durumê de belkî qapağa dev weçayê dibe muhim eybê heywanê ku nabin qurban evana hinekî wana pêxemberê me aleyhissalatu vesselam bizzat bi xwe belî kiriye di hedîskê xwe de dibêje ewa kor bi çavekî kor ewa tam topal rind topal ku nikare li pey eqranê xwe here li pey heywanê din re bi wan re here merayî tam rind topal hindik topal be tişte nake hindik topal be bi wanê din re ku dikare here çêrê were ew zirar nake Waya xwe tam kornîne çavê hewkekî spîk li ser çavê wî ye lakin dibîne her denemet ke ew ku ew çavê jî dibîne ew ji tişte nake ya ku pir nexweş evana pêxemberê me el merîdatul beyyin meraduha ku dibêje el ewra el beyyin ewaruha vel erca el beyyin dala'uha vel merîdatul beyyin meraduha vel ecfa elletî la tunqî hadîs wahaye Hadisa muttefak aleyhiye de tamamı kutuba da derbastı be. Yek şey ava
پر ضعیف کوئی موجود هستی و دانمای گیجه لدورا هفتارته نکارن بچیره هوانا پیغمبری ما bizzat کوتیه کیجان حیوان ده هبن او حیوان نابه لكن علماء ما هنك عيب دنناج قياس وان لسر وان هر چار عيب پیغمبر کریه او پیغمبری ما گوتیه گوتنه کی او عيب و قصور کد درجه واندا و یا خو جوانا daha خرابتر mesela Resul-i Ekrem çava ki gutiye kubdul çava korbe topal gutiye konu gibi jekiri be mesela bu bir şekli قياس أبان عيباج السر وانا كرنه أبان عيب ببي شكلي أبانا متفق عليهان واتفاق تمام مذهبا مانعا انجل جبونا بوراقيا وحيوان را لكن هنك عيب دلناها هنن كي علماء لقور عصر أخوة لقور زمان أخوة اجتهاد تدا كرنه و قوتنا وانا جمانعا ميناني مثلا سري قوهي حيوان حبكي كي جيكري به چقاس جيكري به وياخد قوچوي وياخد گوهانوي سقطه یا نه سقطه جيك حبكي هاتي جيكرني یا نه جيكرني وياخد سري داووي حبكي جيبيه وياخد چقاس جيبيه دبان مسألة وهذا كتنا اختلافي هناك قوتنا گوهيوي وياخد داووي جسسيا يكي زيادة ترك جيكري بنابه اما مذهب حنفي ومذهب مالكي جسسيا يكي حتى نسسيا يكي جدبه جسسيا يكي زيادة ترك جيكري بداواوي وياخد قهيوي قوتنا نابه امام حنبليش قوتيا حتى نيويوي حتى نيوي قهي وياخد نيوي داوي حتى نيويجي كيم بتشتنا كالج ويزيد تركو جيكري به او نابه امام الشافعي جي كوتيا قاقر كجينه به قاس نينو كيجي وانا كو جيكري به نابه لكن چركو مگوت سري دا وان عيب هاننا جبر اجتهادا علماء دركتنا اوان عيب هاني كوتيلا اجتهاد کرنه لگور زمان خواه و لگور عرف و عادت انسان وی چایبان گوتنه اجا احکام ده اصول فقه اسلام ده احکام کل سر عرف و عادت بنا کرنه چو وقت وان عرف و عادتانا و دگش بن وان احکاماناش پیرا دگشت بن او معنا که دبیجن تتغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان احکام لگور زمان و مکان دگشت بن معنا وی گوتنه هنش اوایه اوان حکم کل گور عرف و عادت هاتنه دانی اوان جار جانا دبن کدگش بن عرف کدگش و حکمش پیرا دگشت بن اجاب وان مسئله گوه اوانا جی که عالم ما کد بیجن او کد بیجن اقا جسسیا یک جیکری زیدتر جیکر با وقت نیوی زیدتر جیکر با وقت قاسی نینو که جیکری به سبب گوتنا وانا دلیل وانا اوه چونکی دبه هوان عیب هاننا جی گوشتی وی کم دکن کم اسید گوشتی وی دا چید کن وی حیوان دا حتی وهاد بجن وها قوتنا قاعده خدا ان كل ما ينقص اللحم لا يجوز هرچی عیب و قصوری که گوشت کم دکن او نابن قربان و ما لا ينقص اللحم يجوز او که گوشت کم ناکن او دبن پکی دوردا مرویت کارب بیجه ده وقت بان امام دا او گوهی ویجی کد هات خارنه داوا ویجی تمامی ده هات خارنه گوهانه ویجی کد تمامی ده هات خارنه ادوه چای دا حبکه که ماسی جوان اعضای هانه دبو که ماسی کشت اما ده ایرو da خصوصا topluma mayanha ve deri Türkiye'de که کسی که نه گوهی وید خواه نه داوا وید خواه نه گوهانه وید خواه ادوه دری da ام دکارم ببیجن که van ölçüye hanına geçtik de geçbune. Zarar nadan çünkü naksa goşt van ibadatine. Yani gohi viz nivize terji jekribet işte nake. Dava viz nivize terbe jekribet işte nake. O gohane vizi çünkü van azay hanına artık nan karne. Jbona be kase ki masya goşt say naban. O min babet tesir alen nas. جبونا كم قلاي بكن سر إنسانا
em dikarin teklide en mezhebi fire divirda bikin. Men wiha bibêje, mezhebi Hembelî bence divirda en mezhebi ideale. Hatta nîvî jî guhê wî û dawa wî û guhanê wî ku tu nebin jî lêbelê bi şertê ku birînekî pîs têda peyda nekiribe. Mesela guhanê wî qismekî wî serê guhana hatiye jêkirinê seqet e veya xwe şîr têda tune. Lakin ku birîn têda çêbibe, mîna kurmî bibe tiştekî wiha tabii ki ew zirar dike. Çünkü goştê wê çar xirab dike. Ama ku salim be, birîn mirîn têda nemabe, ji nêvî zêdetir jî hevan azayî jêkirî bin dîsas be qurban. Lakin dîsa jî ewla kîjan e heywana me ku ta qusûrekî têda tune ve en mükemmelê wî jî ev e tabii ki. Qurbana en baş ev e. Velhamdülillahi Rabbil alemin.